Iyo havuzwe ingingo y'ibivejuru bisura isi, benshi bagiraho amatsiko ariko n'impaka zikaba nyinshi hagati y'ababiganiraho. Bamwe barabyemera abandi bakabihakana bagaramye, nubwo abenshi yaba ababyemeza cyangwa ababihakana baba badafite amakuru ahagije kuri ibi bivejuru. Iki ni igice cya kabiri cy'iyi nkuru ivuga kuri aliens zaba zisura isi nk'uko twabisabwe n'abakunzi bacu. Mu kiganiro Paul Hellyer wahoze ari minisitiri w'ingabo wa Canada muri 60 yagiranye n'umunyamakurukazi w'Umurusiya Sofia Shevardanezi gica kuri televiziyo y'Uburusiya Russia TV muri Gashyantare 2014. Yasubije byinshi mu bibazo abantu bakunda kwibaza ku bivejuru ndetse no kuri alien azisura isi. Iki kiganiro nicyo turi bwibandeho muri iyi nkuru ku mpamvu zikurikira. Paul Hellyer niwe muntu wahoze ari mu buyobozi bw'igihugu gikomeye watangaje byinshi kuri ingingo, mu gihe abandi bakuru b'ibihugu bikomeye ku isi n'abayobozi bakuru bakunda kutagira icyo babitangazaho uretse kuba ari umwe mu bazi byinshi nk'umuntu wayoboye igisirikare cya Canada mu ntambara y'ubutita. Paul ni umwe mu bakora ubushakashatsi bwimbitse ku bivejuru bisura isi, ufologe. Ikindi ni uko muri iki kiganiro yasubije byinshi mu bibazo abantu bibaza ku bivejuru bisura isi, aliens. Umunyamakuru Sofia Shevardanezi yabajije Paul Hellyer icyo ashingiraho ahamya ko aliens zisura isi, asubiza muri aya magambo: impamvu mbivuga nuko mbizi, zisura isi yacu kuva mu myaka ibihumbi yashize. Paul Hellyer yakomeje avuga ko ibivejuru bisura isi nk'uko tubona indege zitembera mu kirere. Yatanze urugero rwo mu ntambara y'ubutita mu mwaka w'1961 aho habonetse ibivejuru bigera kuri 50 byagaragaye mu majyepfo y'Uburusiya bigatambuka Uburayi bwose. Nyuma ng'ingingo yakozwe yagaragaje ko byibuze ubwoko species enye aribwo bwasuye isi mu myaka ibihumbi yashize. Paul yagize ati: dufitanye amateka maremare n'ibivejuru byakunze kuza cyane mu myaka amagana ashize, cyane cyane inyuma yaho tuvumburiye bombe ya kirimbuzi, bombe atomike. Ibivejuru byagize impungenge z'uko twakongera kuyikoresha kuko hagize intwaro ya kirimbuzi yongera gukoreshwa, uretse twe bigiraho ingaruka, nabyo bibigiraho ingaruka kandi zikomeye. Ibivejuru ngo bisura isi kuva mu myaka myinshi ishize kandi ku bwinshi. Abajijwe impamvu nta munyasiyansi scientifique n'umwe kugeza ubu uragaragaza ku buryo bufatika uburyo ibi bivejuru bisura isi, Paul nabyo yagize icyo abivugaho ati: ntekereza ko bakwiriye kuva mu byo barimo bidafatika, niyo bakwiga ku 10% ry'ubushakashatsi nakoze mu myaka 8 ishize bakwemera ko ari ukuri nk'uko mbyemera. Abakwiriye kubikora vuba anabwangu, ariko ntekereza ko byafata igihe kubisobanukirwa, cyane cyane abatarigeze ibaca mu gisirikare, uretse ko hari ibitabo byinshi byabanditseho biri mu bihugu byinshi, abatangabuhamya batandukanye, bamwe ndetse binjiye mu byogajuru byabo, abandi bajyanwe ku wundi mubumbe. Aya makuru ni amabanga akomeye, nta leta n'imwe ijya ibivugaho, ariko hari abantu babikomozaho bazi ibiri kuba. Abajijwe niba abona abavuga ko babonye ibivejuru bataba bagamije kwamamara, Paul yasubije ko akiri minisitiri yabonaga amaraporo abivugaho, ariko ko 80%
by'abavugaga ko ababonye ibivejuru byabaga atari byo, ariko ngo hagati ya 15 kuri 20% ngo babaga abavuga ukuri. Ku bigendanye n'ubwoko bwa aliens species zaba azisura isi, Paul yifashishije imibare y'umuhanga mu byisanzure Edgar Michael wahamije ko ibivejuru bimaze gusura isi kugeza ubu biri hagati y'amoko 2 na 12. Yongeyeho ati ariko raporo mperuka kubona zituruka ahantu hatandukanye sources zivuga ko ubu bwoko bushobora kuba bugera kuri 80.